Kako ti objašnjavaš to da u nekih poslednjih 10 godina, kada znamo kako Partizan stoji po pitanju rezultata, nastalo je toliko nekih kreativnih umetničkih stvari, od GTR-a, Grupe NA, Blica i Histerikala, pa sada i tebe da ubrojim u tu priču, neće se neko naljuti ako sam ga zaboravio. Mislim da je tu i ključ da svi mi koji se bavimo stvaralaštvom, nekim autorskim radom, da je ovakav period i ovakve godine da su vrlo važne za nas i da nas inspirišu i mislim da je to ta razlika između nekog simpatizera, navijača i kome su bitni rezultati i nekoga ko stvarno osjeća ovu priču i mislim da svi mi radimo u tom pravcu da što više ljudi onako što iskrenije oseti Partizan. Ideja ove knjige jeste da se bavi onom idejom koja treba da nas drži što bliže Partizanu, a to je da nije sve u rezultatu, da su se tokom te godine dešavale fenomenalne stvari. Ovoga puta u knjizi ima mnogo više dece koje su verovatno te sezone prvi put kročila u ovu halu, koje su budućnost. Hvala ti puno, ja ti želim da se treća knjiga završi fotografijama s neke proslave. Hvala najlepše.